ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮተይ እዩ እምበር ከም ወትሩ ንኹልና ክምህረና ከንቅሓና ሓበሬታ ክበና ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪቃ ክንዛረብ ከለና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታን ፍልጠትን ክንወስድ ኢና ንሱ ድማ 4 ወይ 5 ቪድዮታት ሼር ክገብር ብዕምቆት ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ሓደ ድማ ሓደ ኣርእሲ ሎሚ ንሪኦ ድማ ምስ ኤርትራውን ቀጥታ ርክብ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ንሱ ድማ ብዛዕባ ኣብ ከርሲ ናይ ኣፍሪቃ ዝርከብ ፍሉይ ማዕድናት ዝደስስ እዩ ክኸውን እዚ ድማ እቶም ቀደም ገዛእቲ ዝነበሩ ኣብ ኣፍሪቃ ኤውሮጳውያንን ኣሜሪካን ማለት እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ኣፍሪቃ ነቲ ፀጋታታ ንኸይትጥቀም እንታይ ፀገም ከም ዝፈጥሩላ እቲ ትዕቢት ናቶም ኣይኮነን ኣብ ሃገሮምሲ ኣብ ሃገርካ መፅኦም ክሳብ ክንደይ ቦስስ ከም ዝኾኑ ኣብዚኣ ሪል ቪድዮ ክትሪኡ ኢኹም ካብኣ ድማ ብዙሕ ክንመሃር ኢና ቁፅሪ ሓደ ካልኣይ ናይ 2.5 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ኣብ ማዕድን ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኤስያን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ዝተኻየደ ኣሜሪካ እውን ዘገርም ናይ ፖሊሲ ምቅያር ኣብ ኣፍሪካ ውግእ ኣብ ኣፍሪቃ ክንብሎ ንኽእል ኢና ንዑ ክንርኢና ካልእ ኣብ ጎረቤት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ሱዳን ክግበር ዝዳሎ ዘሎ ምርጫ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእልን መራሒ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ኣብ ዋዕላ ናይ ኢኤሲ ዘጋጠሞ ዘሰንብት ክስተትን ክንርኢና ነዚኦም ኩለን ኣገዳሲ እየን ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ እቲ ናይ ማዕድናት ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ረቂቕ ምዃኑ ንኽትፈልጡ ብዙሕ ሓበሬታ ክትበኩም እያ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ኣባላት ኩኑ እናበልኩ መጀመርያ Namibia, a country located in southwest Africa, has attracted world attention for its rich mineral resources. Since 2010, China has been committed to establishing a cooperative relationship with Namibia to jointly develop these precious mineral resources. In the process, China took over a massive local uranium mine for $2.5 billion. So, China, ምስ ናሚብያ እዚ ትዘግርዖም ዘሎ ህዝቢ ቻይና ናብ ምብፅኡ ገለ ደይኮነሲ ሓደ ዓብይ ናይ ዩሬኒየም ማዕድን ዩሬኒየም ከዓ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ተደላይ ክቡር ማዕድን እዩ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ጥቀሙሉ ግን ቀንዲ ጥቕምናቱ ግን ኒኩለራዊ ፀዓት ንምጥቃም በዓል ኒጀር ዝግበር ዘሎ ውግእ ፈረንሳይ ወፂን ኢላ ተጉርዕ ዘላ እቲ ዩሬኒየም ዝበሃል ማዕድን ስለ ዘለዎ እዮም እዚኣቶም ከዓ ናይ 2.5 ቢልዮን ዝትመን ማዕድን ነይርዎም ናይ ጀርመን ግዝኣት ዝነበረት እያ እዚኣ ሕስብዎም ናይ ጀርመን ግዝኣት ዝነበረት እያ ሕጂ እውን ኤርትራ መዓት ማዕድናት ኣለዎ በዓል ጥንያን ክጥምቱ ከለዉ ይሓዝኑ እዮም ናብ በዓል ቻይና ናብ በዓል ካልእ ክኸይድ ከሎ እዚ ቢዝነስ እዚ ምክንያቱ ዝግሕጥዎ ዝነበሩ ስለዝኾኑ ቀደም ከም ናቶም ሕዛት ሕጂ እዚ ካብ ጀርመንን ካብ ኣሜሪካን ወፅዩ ብፍላይ ዩሬኒየም ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ወታደራዊ ውድድር እውን ዘሎ ናብ ቻይና ብምኻዱ ብጣዕሚ እዮም ኣጉሪዖም ንስማዕ ሕጂ The mine was once one of the largest open-pit uranium mines in the world. In order to repay Namibia, China has assisted in the construction of schools, hospitals, roads, water grids, and other infrastructure. And during the drought crisis in Namibia for nearly 7 years, China donated 4,000 tons of rice. እቲ ፀገም ናይ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ኮይኑ መስለኩም ሓደ ሰብሲ ኣመል ምስ መግነዝ ዝበሃል ኣሎ ቀደም ኤውሮጳዊ ከምኡውን ኣሜሪካ ካብ ኣፍሪቃ ከውፅኡ ከለዉ ብውሑድ ገንዘብ እዮም ነቲ ማዕድን ዝወስድዎ ነይሮም እንታይ ይገብሩ ነቶም መራሕቲ ኣብ ብልሽውና ይእትዎም ኣክንዲ ቢልዮናት ነቲ ሃገር ዝኸፍሉ ነቶም መራሕቲ ኣብ ጅቦኦም 5 ሚልዮን 20 ሚልዮን 30 ሚልዮን ገዛ ኣብቲ ገለገለ ምስ ሃብዎም እኹል ይነዓታቶም ስለዚ ብውሑድ ናይ ምምዝማዝ ስለዝለመዱ እዚ ድማ ፈረንሳ ኣብ በዓል ኒጀር ኣብ በዓል ጋቦን ኣብ ካልኦት ገብረ ንኣብነት ናይ ጋቦን መራሒ ብዕልዋ ምስተኣልየ ከባቢ 30 ገለን ገዛውቲ ኣብ ፈረንሳ ኣለዎ ኣብ 7 ባንክታት ናይ ፈረንሳ ገንዘብ ፀኒሕዎ እዚ ዓይነት ብልሽውና ገይሮም ተሃገር ግን እቲ ዝበለፀ ሃብቲ ዘለዋ ክነሳ ኣብ ዝታሕተ ደረጃ ናይ ድኽነት ትነብር ከምዚ ገይሮም ስለዝኸዱ ምስ ቻይና ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ቻይና ብትክክል ነቲ ሃገር ከፊላ እያ ትጥቀም ዘላ እዚ ድማ እዩ ንቻይና ክፅለሉ ዝደልዩ ዘለዉ ካብ ቻይና ምክንያቱ ከፊላ ትጥቀም ሃገር ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ሶም ሰሪቆም ክወስዱ ጥራይ ስለ ዝለመድዎ ነቲ ማዕድናት Price free of charge to alleviate the local food crisis. But this is just the tip of the iceberg of help China provides to Namibia. Regrettably, some Western media have tried to question China's intentions when examining China's activities in Africa. They have always believed that China's investment and cooperation in Namibia are purely for the purpose of plundering local natural resources. But in comparison, I think the past
كال انتهى يالو تصقم مسيلكم زي كل أخطرداكم على تشاينا مس ناميبيا نوي حوان تبغ زمدنا نيروم أبتجز يشجروا بدما رتي يزهبوهم حجريهم سلزي تبغ زخنا كن أب تحت غرسناتهم عبي لو تنخ جبرو زحجزوهم يم أب ناي ديجا تاديو ناي حسب تاديو ناي ترجعديو ناي بيت مرتاديو ناي حكمنا تاديو تشاينا اتي تحت غرسي أب عدهم كجبرو تمال سلزهبتهم من زمعبلو اتي تحت غرس مسرح بحسر واقع زلعله كلت أطريهم سلزلو بزح سبك سلزلو أنتيهم نخسر حيو خليهم ኤሮጳውያን ኣሜሪካን ክሰርሕዎ ይክእሉን እዮም እቲ ፕሮጀክት ክቡር ይንዓታቶም ብናቶም ዓቕሚ ሰብ ክሃንፅወቱ ኮይኖም ምግባር ከዓ ስለዘይለመዱ ማለት እዩ መብዛሕቶም ስለዚ እቲ ንሳቶም ስርቂ ዝለመደ ሰብ ካልእ ሰብ እንታይ ይመስሎ ኩሉ ሰብ መፅዩ ናብ ሓደ ቦታ ከይዱ ክሰርቕ ጥራይ ዝኸይድ እዩ ዝመስሎም ኤግዛክትሊ ናይ ኤሮጳን ኣሜሪካን ንቻይና ክዛረቡ ከለዉ ቻይና ክሳብ ሕጂ ስለዝሰርቐት ኣይኮነትን ዝኾነ ኤቪደንስ እውን የብሎምን ንሳቶም ግን ንዘበናት ክምዝምዝዋን ክሰርቋን ስለዝነበሩ ቻይናውን መፅያ ክሰርቕ እያ ብምባል ነቲ ናቶም ወየናታስ ንሓማታ ዝብልዎ ነቲ ሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ በዓል ኮንጎ ክሳብ ሎሚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘለው ከምኡ ክትገብር እያ ቻይና ይብሉ ኣሎ ቻይና ግን ከፍ ኢላ እንካን ሃባን ብምባል ዘርኢ ርኡይ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፍለጥ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝርአ ዝገበረት ቻይና ጥራያ ኣሜሪካ ይኮነት ዓዲ እንግሊዝ ኣይኮነት ኤሮጳ ይኮነት ፈረንሳይ ይኮነት ፈረንሳ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ክትምዝምዝ ከላ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እተን ካልኦት ድሓንስከ ድሕሪ መግዛእቲ ከይደን እየን ክትብለን ትኽእል ኢኻ ብኢድ ኣዙር እኳ ይገዝኣን እየን ዘለዋ ፈረንሳ ግን ጠቕላላ ኮፍ ኢላ እያ ዘላ ክሳብ ሕጂ እተን ሃገራት ፈረንሳ ተመሓድረን ዘላ ሃገራት ግን እተን ዝደኸየ ሃገራት እየን ኣብ ኣፍሪካ እተን ቀንዲ ፀጋታት ዘለወን ክነሳት ኦኬ ንቐፅል Invasion, colonial history and resource grabbing by Western countries are what really deprived Namibia of its natural resources. So in today's video we're going to talk about what is China's intention to take over the largest uranium. Thank you for watching the video. Why not subscribe to Asian Topic? Let's discover more exciting projects in the world together. Over the past few years, China's influence in Africa has grown significantly, even surpassing Europe and the United States in some aspects. According to the World Bank, the Chinese government has provided more than $170 billion in loans to African countries from 2000 to 2022. Much of this huge investment كم سمعوا لهم تشاينا أب أفريقيا تكبر زلا حمام رئيسين حمام لبني وخينوهم زلو كساب 170 بليون دولار أب أفريقيا بعيني أداهي بالله ويكا بعين لقح مخنياتو تشاينا رتيت بحالي فلطونيوم رتيت بحالي يلن مخنياتو نحن نبعلنا تمويز بلنا كنا بكم تخينا كنا لك حكمنا نخل جن أبيناي بروجكت هم كتقبروا أتتدليوا دلهم بروجكت نقرونا بيزنس بروبوزال أغربو تحريو كنا لك حكمنا يلون أفريقيا ننوح عمتات لقح دسل زي بالله تحتغرص زي بالله تحتغرص كيهانس كادما إيكونوميك تهانس أي تخليها سلازي حانت كابتن نقول طبعا أفريقيا أب مغيار إذا سئل لهم تري وزر لهم أفريقيا بزغونة بزحت هجرة أفريقيا ناي تشاينا قدام إيد الله بزي ناي تشاينا إيد تحتغرص ناي هجر استغيره لنا بأفريقيا is spent on infrastructure, including roads, railways, and power facilities. Now, these projects supported by China have not only improved the quality of life of the African people, but also promoted local economic development to a certain extent. In return for China's support, some African countries are also willing to hand over important oil and iron ore projects to China for development, and Namibia is one of them. Namibia is located in the southwest of Africa and is a country known for its rich mineral resources. Among more than 30 mineral resources, Namibia's most famous is uranium resources. According to data, the country has uranium reserves of more than 500,000 tons and is the third largest uranium producer in the world. Among the many uranium mines in Namibia, the largest is the Huza. So, እንታይ ትሪኢ ኣለኹም ኣብዚ እዛ ሃገር እዚኣ ሳልሰይቲ ዝዓበየ ናይ ዩሬኒየም ማዕድን ዘለዋ እያ ከርሳ ተፍሪ ሃገር እያ ስለዚ እዚ ማዕድን እዚ ድማ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ቴክኖሎጂ ውድድርን ወተሃደራዊ ዕብለላን ዓብ ተራ ዘለዎ እዩ ስለዚ ቻይና ነዚ ሃገር እዚኣ ስትራቴጂካሊ ምዚኣ ሽርክነት ምግባራ ዓብ ፅፍዒት ይንዓታቶም ኢንፋክት እዚ ኩሉ ዕልዋ ዝግበረለን ዘሎ ሃገራቱን ኣብ ካልእ እውን ኣምፅአኩም ነይረ استراتيجيك معدنا زلون هجرات مس تشاينا سممع سلز جبرين سلمتاي مس تشاينا سممع جبر اللوا تشاينا سلت سرح لهم زلا يريد له عورات يكون تم راحتنا افريقيا they know تشاينا وش تاو بوليتيكاناتهم ايدايت الدنيا بزمسلهم يم حضر افريقيا بديكتاتور ديمكم محضروا بنغوس ديمكم محضروا بديمقراطي ديمكم محضروا ناتهم قدايو زياده ما اب تشارترنا يونايتد نيشنز سفرتيا اب لولاونت ناي حنت هاجر كال هاجر ايدا كتتيبلان زبل حقلو إيروبان أمريكان جنز حجز يختلوني كم دليتهم يوم إيدهم زقتو that's why دما ديمقراطية بهالك على دفتوه إيدهم نكتوه تزخله لما نقدس لزخونة ديمقراطية نعتاتهم أبقليلو كمانيبليت تجبروا زخول لزخونة ديمقراطية خونا الله يبلو مغنياتو حدا نتصور زخونة مرحنا زلوا هجر
كم دليتهم كلا قصوا له سلدي يفكد نتهم زي يفكد هاجرات دما كل جزء كم سيطانويان حماق تم زخف محدرا حماقات نكونوا دما سيستماتيكال بقدان بتسعنون بعصوان نتقو طباناتهم كم زهمم يقبروه كأبكالو كل الكيبلنا دما تزبلت example ناتنا air transfer zone. Mine located near Swakopmund. The mine is considered the second largest uranium mine in the world and the largest open-pit mine on the African continent. But in 2012, China successfully took over the world's largest open-pit uranium mine for $2.5 billion. So why is this uranium resource so important to China? Uranium is a precious natural radioactive element that has an astonishing energy density, despite its relatively low content in the Earth's crust. The atomic structure of this element gives it powerful fission capabilities in nuclear reactions. When uranium atoms are bombarded with neutrons, the massive amounts of energy released are the core source on which we rely on nuclear power today. Currently, the unique properties of uranium resources are widely used in nuclear weapons and nuclear power plants. Since the late 1950s, China's industrial sector has flourished, especially in the eastern coastal and southern regions. The accelerated industrialization process, high population density, and frequent economic activities in these areas have triggered huge demand for electricity. In order to meet the growing demand for electricity and reduce dependence on fossil fuels, the Chinese government has begun the large-scale development of nuclear power plants, which will inevitably require a large supply. So comes it was a لهم China مست بزحزبا مستي بكلا بتنا بندادز تكم energy تكملوا زنبرو بكلا سلدس عبهم أبتني كلر energy كبكلا زحشة زلوا نابو سلز خد زلوا مست بزحزبا من مست بزح industry ناتهم أبزي بفلوي كاتوكري فتنلو. China is a leading nation أبتناي green revolutions بهالزلوا زدما electric cars كونخل solar energy كونخل كمون زي أبزناي nuclear energy كمون دليلو أبكالوت كلاتهم سلازي نتك عند معدنات عوز خيد درجة نت supply chains بهال 8 خميتي dominate جرو مزلو China يم زيد ما زي strategic ركبات مسحجرات زقبرو زلو دما أبكد ميتي دسرعم زلو أفريقيا دما تاك عند سجاتات أبكرسا زلوا كمخانة فليتهم China نزي مس أفريقيا زقبرو زلو win-win relationship ندحر تصبغ جيرهم قتيلهم مو على ما بيدهم كتوضع كم تقول تصبغ جير ترديوا مالو أمريكا جنزب خميت توقفلو يفتنوا له أب نفسه كف China زخدوا هاجر أجر جرن وجن ما فنك لا منقسن أجمن شجرن terrorism بمتتتاو وتهدروا أمريكا زخون يخون hospital ويونيفرسيتي سرهنيا وتهدروا مدبر يتخفت معها وتهدروا مدبر دما نت بوليتيكا يتعد كل جزء النات أماززة كنبر زخلي أبقر أفريقيا ناي مولا أفريقيا تزعبي كوماند تا أفريكوم زبهل أب قربتنا أب جيبوتي زلو that's why ترادما بقرب كل جزء أب حدقة زودق زلو بقدام بخالة تسعنون. Supply of uranium resources. However, China's domestic uranium resources are relatively scarce, and total reserves have not yet reached the level of 200,000 tons. Under this circumstance, China urgently needs to actively search for uranium resources abroad. As a continent rich in uranium resources, Africa has naturally become China's first-choice destination for searching for uranium resources. Among them, Husab mine in Namibia has become an important investment target for China. Before 2012, Namibia's Hushan uranium mine was mainly owned by Australian mining companies. But with China's rapid rise in the nuclear energy field and its growing demand for energy, Namibia has begun to recognize opportunities for cooperation with China. In order to attract Chinese investment and cooperation, they decided to open up investment in the Hushan uranium mine by selling equity. After learning about China's investment in the Hushan uranium mine, China immediately dispatched CGN to Namibia for negotiations. During the negotiations, Namibia proposed a series of preferential conditions to promote Chinese investment and equity acquisition. Finally, in May 2012, China General Nuclear Power Corporation successfully acquired 100% of the equity of Hushan uranium mine for $2.5 billion. أبزن تايتري لهم تقدم تي عندنا بوتا بأسترالياوي كامبانيز وننيرو انتي يدبسألكم زي تمساسالي التكولالي زبحال عندنا بوتا ناي بوتاش أبيرترا مجمريا ناي أستراليا كامبانيز وننيرو guess what من متي جزيوه ناي تشاينا كامباني جزيوه تمساسال ستوري زقاطم مغنياتو تشاينا لونج ترم فيجن اللوم ناي نوحت أمت اللوم زين ناي أوروبان أمريكان كامباني تاتجن انتي تساقم اللون حدا اتي اقرا ناي أمريكا دي ناي قلملا ناي مس بوليتيكا سلا تتحاز بقليلو كتسلوي يقولو كالاي ببرايفت انفستر سلا زخدو اتي بوليتيكا ناي أوروبان ناي أمريكان دما كل جزي حنفشوش سلا كمزي حبو أجندا سلا زلوو كسرحي كولونيوم سلا انتي قبرو صبوك صرح مسأنعو تناي بوليتيكا مستقايري قرادي قلم اسمسي صرح متتو سلا زبل ناب كالو تشتو كم بعد تشاينا قن حدا
قدان أمريكا إزنا يهبولون يوم كبحال يخل بمنصر ناي كالو تاجرات كريو خلها أمريكا سلمتها إجرات قبر صبوا غير تردي وام سلزلو كال أي سوبر باور ناي عالم ناس سلزخون زلو قدان أمريكا نربح ده أمبر نتسأتها ناي عالم ويكا نرجعت ناي عالم كم زي كونه صبوا غير تردي ومن بريه ومن الله أنت خوني أنت أمريكا عبيت سجون تاي وزدون يوم زلو أبز حلفة كل تسلست عمت زحج زلو بريزنت ناي تشاينا قرب حيلو كرئيس لزفتنه بزح صلواتات أقاتيمو مالو حجي I think ناي استراتيجي جيجا خمس جبرة تردي ولا مثلاً مس أمريكا صبغ زخون زمدنا يملسلو زيد ما عالمنا صبغ تصفاي مغنياتو زيوم كل التهجرات متفنان تأتيهم زعبيه شجري قون أكن دي ناي بتهدراو متفنانن قطباو متفنانن زجبرو تحابيرهم تخيلهم زحشي تشاينا جن التكونات ريال لونجي أبير ترازلو الدناتات بزح ناي تشاينا كامباين تاتي جزء الله زيد ما استراتيجيكلي أقداس نزلوا ينيرترا مغنياتو مس أمريكا زلهم تجمع حنت نجر أبيرترا قداي مزناي ناميبيا أتحايز كفتري خلها أبيرترا زلوت أجمع تايو تي نامريكا سنتر أوف كوماند أفريكوم زبالة جوبت زلو ني تشاينا نعتير الديت يزنقركم زلو ني تشاينا أبيرترا بيز نخيت جبر كل عينات انكفات كجبر كم زلو كجبر كم زغل ويكم زدلي نريال لنا زي حج الليتست تريت ناي بقى بحري إثيوبيا يدلي زبال زلوين بتخكل ناي أمريكا إيد كم زلو نتصوري سلمتاي نزقل عندنا ناي أبي كسب حجي حنت عليه وتصونا له تجاجل لها international حق ناي حجرات كتحس فتنا لها international حق تحسك ويدما عالم لها نحنتي recognized sovereign country ويكا لولاويت هاجر كجزء زبل قانقعة تتكامل لها زبل زخونة يخون صحف هيقولون يوم زلوا بنتعرو زجبرو زلوا ناي أبي صبغ زخونة تبغسوا ناي سلام comprehensive سلام أبزوبا نممتع يسرح له نحنا دم مسك نسرحنا يوم زلوا سلازم تاي تسمع كازي ناي وجه أجندة كله كم زغل at least China وجه كله يخيلي بمبعد تحطه إن China بخلته وجاني وكهرماز في تنزلوا هذا China أب إثيوبيا زل على ربحين يروى ما عاد كنزب دما إنفستيجر الله تشاينا دما منجس إثيوبيا دما بس إذا كاب تشاينا لو زخول إنفستيجرات تزلا إثيوبيا منجس أمريكا كنزخون إنفستمنت يبلون أبو ما ترديتي زبون كوا حليفو زصرح هوسبيتال يلا زصرح منجد بابور يلا وزصرح كالي يلا ناي أمريكاسي نزبنات يوم مس إثيوبيا نيروم زخون زراعي ويبلوم زخول جد بلاتر زبزلو منجد بابور ديو ترجعات ديو كل تشاينا صراحته سلديهم لهم سلزي بزح إنفستمنت لوا سلزي أبتو زبات وجن تحرجيرا محجين نبرد كالاي وجن ولا تناي تجراي ونتريخايو أبتو جو بوليتيكا ناي سوبر باور سريخايو هذا كابتي ناي تشاينا تلوا خبط بوتا نموزع زتقامولو زلوي أب سودان تمساسالي سودان قدم مجمريا ندادي ناي سودان تشاينا يتوصون يرخ غرمكم قدمي أب كلتا ممقالا نزي نجر تطون مبال نسودان أب كلتا مقيلو ما ترايدي يكون أمريكا بدليتنا أمريكا دبوب سودان سمين سودان تمقيلو سترايدي يكونس even سودان بزح زي كجرواي فتنو نيرم جن تشاينا سلز نبرت بتفيت باور نجبرت تطوي بالوانيرم بنتعرو أبيرترا كسب كندو ربحة كتسال سلديف كرولا زلو كسب كندو نيرترا كتكلا خللا أي تخالتنا لا سلزي أبزوان زي in fact أبز حجيد latest جراز وردا بيرترا بناي security council نا UN يكونن بناي unilateral ويك أمريكا بناتا صبلالان بناتا حيلن مس أوروبا حبرت تشراخيرهم زجبر ويو توسع حجونا بكندا حدش زربا متشيلو أبكال فيديو كجبر لكم كفتني نجي من البعض نزاع فيديو سنة هنا من لساينا next topic Yeah, I'm not your puppet. So why Chinese talk about Germans? How we are treating us there? Chinese don't treat us like that. No. But Lama. Do that. Let me give you a summary of the context. The man in the video is called Norbert Lammert, right? He's a former speaker or house speaker of the German Assembly, National Assembly, are concerned. So times as much. So they sent him to talk to the president of Namibia about that concern. So as it was لهم Norbert Lammert زبحال ناي أفنيا أفجوباي ويكا speaker of the house ناي German بايتوز نبريو من البعض تاريخ قرب خننا German جزائت ناي ناميبيا يعني رقم أبزوان زد مكسب 3 شهر زخونو جرمناويان أب هجر ناميبيا يقوموا مالتيو تنهينا خنريا نبزع ناميبيا زي أفنيا نايتي بايتو ناب جرم ناب ناميبيا مسكده مس بريزنت نايت هاجر
ቅድሚ ሒደት ዓመታት ተራኺቦም ዝተዛረቦ ንዓለም ምሉእ ዘሰንበደ ዘረባይና ክንርኢ እንታይ ተዛሪቡ እንታይ መልሲ ከረኺቡ ክትሪኢኹም ድሕሪኡ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትናትና ክንሰግር ኢና በዚኡ ግን ዝበገስቲ ዲፕሎማስናት Whereas in Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And so far, it's not. So እንታይ ይብለሎ መጀመርያ ኣብ መንጎ ተዛረባናት እዩ ኣብ ተቐማጦ ናይ ጀርመን ወይ ከዓ ጀርመናውያን ዜጋታት ኣብ ናሚብያ ዝቕመጡ ሲ ስለምንታይ ብቻይናውያን ይዕብለሉ ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ክንዛረብ ድሕሪ ኮይና ብትኽክል ህዝቢ ቻይና ኣብ ናሚብያ ዝቕመጥ ዘሎ 4 ዕፅፊ ናይ ጀርመናውያን ኮይኑ ኣሎ እዚ ድማ ከመይ ገይሩ ከምኡ ከውን ክኢሉ ብዛዕባ ሃገረ ናሚብያ ኢና ንዛረብ ዘለና ኤውሮጳውያን ድፍረቶምን ትዕቢቶምን ደረጃ ዝሓለፈ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ድሓንግን ስምዑ ቀሊል ፕሬዚደንት ኣይኮነን ኣጋጢምዎ ዘላው precisely the same what takes place all over the world. There are differences, and what I'm so እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ማዕሮ ክኸውን ኣለዎ ወይ ገለ ማለት ኣይኮንኩን ግን ፍልልያት ከም ዘለውን ይርዳእኒዩ ግንሲ ከመይ ገይሮም ካብቶም ንገዛእኩም ዝነበርና ናትና ኮሎኒ ዝነበርኩም ሲ ከመይ ገይሮም ቻይናውያን ደይገዝኡኩም ሲ ልዕለና ክኾኑ ክኢሎም እያ ተሕቶ ብሕፅር ዝበለ Mr. Speaker, what is your problem with that? Why does it become your problem? ኣባኸላ ድማ ፊት ንፊት ኣባኸሎ ያ ኩሉ ሰቢሉ እንታይ ዝብለ ዘሎ ሚስተር ስፒከር ወይ ከዓ ዝኸበርካ ኣፈ ጉባኤ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚስ እንታይ ብኸመይ ናትኩም ፀገም ክኸውን ዝኽእል ኢልዎ ፀገም እኮ ኢና ረኺብና ዘለና ኣብ ኣፍሪካ እዚ ኣብ ጉዳይ እዚያሲ ዝቕመጡሉ ዘለው ሃገረ ናሚብያ እቶም ህዝቢ መፂኦም ዘሎ ትብሎም ዘለካ ቻይናውያን በናይ መንገዲ ፀገም ናትኩም ክኸውን ዝኽእል እዚ እዚኦም ህዝቢ 100,000 ትብሎም ዘለካ ቻይናውያን ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣይኮኑን ተቐሚጦም ምናልባት እዚኣ ተገርም ከይመስለኩም ሕጂ ትዘገርም ብሕጂ ክመፅእ ስምዑ It looks like it's a more European problem than our problem. Yeah. You are so sorry for us. I don't see Chinese will never come and play around here. So እንታይ ብለሎ እዚ ፀገም ናትኩም ናይ ጀርመናውያን ወይ ናይ ኤውሮጳውያን ፀገም ዳኣምበር ናይ ቻይናውያን ወይ ናትና ፀገም ኣይኮነን ኣብዚ መፂኻ ግን ክድንግፀልና ወይ ሕማቕ ብሕማቕ ክትዛረበና ትፍትና ኣለኻ ኢልዎ ናይ ብሓቂ እዩ ብትኽክል መሊሱሉ ቻይናውያን ኣብዚ መፂኦም ክፃወቱን ክላገፁን ክምዝምዙን ኣይኮኑን ዝመፁ ዘለው ንኽሰርሑ እዮም ዝመፁ ዘለው ስለዚ as Germans not allowed to do that so እንታይ ማለት እዩ the Chinese will never come and play around here as Germans not allowed to do that ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ጀርመናውያን ንጀርመናውያን እንታይ ሓለፋ ከም ዝገብሩሎም ሕጂ ስምዑ Germans not allowed to do that, which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. ዋው ካብዚያ ትኸፍት ፅፌት የላ እቲ ሓቂ ክነግረካ ግን ጀርመናውያን ንክመፁ ዘይገበርናዮ ፃዕሪ የብልና ንዘ ዝመፀ ብቀይሕ መንፀፍ ሬድ ካርፐት ጌርና ንቕበሎም ነርና በንፃሩ ንሕና ናትና ህዝቢ ንጀርመን ክኸዱ ከለዉ ኣብ ኤርፖርታት ተሰራጢዎም ዋላ ነቶም ዲፕሎማሰኛታት ንሕና ንሰዶም ምስ ናይ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ከሎ ኣብ ኢሚግሬሽን ናትኩም ኣብ ኤርፖርታት ናትኩም ተሰራጢዎም ከም ዘለኹም ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ኢልዎ ኣብ ኣኸላ ቋሕመም እያ ነዚኣ መልሲ ክህልዎ ይክእልኒ ምክንያቱ ካብ ኣፍሪካ ክትመፅእ ከለካ ትራንዚት ክትገብር ንጀርመን ብዘየገድሳይ ናይ ሃገር ኢኻ ሸንኮለል እዮም ዘብሉካ ኣብኡ ናይ ኣፍሪካ ፍላይት ተኮይኑ ምናልባት ብፍራንክፈርት ወይ ብካልእ ዝሓለፍኩም ተመክሮ ክህልወኩም ክእል እያ ነብኡ ስለ ዝሓለፍኩ የዛረብ ዘለኹ ሪሊ ብዓይኒ መርፊ ክሕልፉካ እዮም ዝፍትኑ ስለዚ ልክዕ እታ ቋንቋ ድማ ኣብ ገፁ ይድርብየሉ ኣሎ this is really good Even diplomatic passport holders in Germany. And you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Diplomatic passport. We're coming back from Geneva. These people were held up at the airport. Just so እንታይ ዝብሎም ኣሎ ብትኽክል እኳ ዋይ ከምዚ ዓይነት መራሕቲና እንደል ዘለና really ኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ዘለዎ መራሕቲ እያ ትደሊ ዘላ so እንታይ ይብለሎ
ቻይና ከምኡ ገይሮም ትሪት ኣይገብሩና እዮም ኣብ ኤርፖርት ናቶም ንዲፕሎማሰኛታት ናትና ከምኡ ገይሮም ትሪት ኣይገብሮም ናይ ነዊሕ ታሪክ እውን ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ቀፃሊ ዝድገምቲ ትማሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን እናበለዩ ኣብ ጀኔቫ ተሳቲፉ ዝነበሩ ዲፕሎማት ናትና ብጀርመን ክመፁ ከለዉ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢሞም ቻይና ግን ከምኡ ገይሮም ትሪት ኣይገብሩናን ወይ ከምኡ ዓይነት ፀገም ኣየጋጥመናን ኣብ ቻይና ይብሎ ኣሎ Now last week in Germany, we know what we will handle our own country. Don't be sorry for us. Absolutely, yeah. Yeah. Every time Westerner comes, it's about Chinese. What is the problem? Is Namibia not Chinese? So እንታይ ይብሎ ኣሎ ንሕና ምስ ቻይና ዘለና ዝምድና ምስ ቻይና ንገብሮ ስምምዕ ናትና ጉዳይ እዩ ብኣና ኣይትጨነቁ ብኣና ኣይትሕሰቡ እዚ ናትኩም ጉዳይ ኣይኮነም ዝበሎ ኖ ፕሮብለም ኢልዎ ተረዲይዎ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ከም ተሰምዖ እቲ ፕሬዚደንት ብትክክል እቲ ጀርመናዊ ዲፕሎማት እውን ተረዲይዎ ኣሎ ግን ቱለይት ቦስ ንክትከውን ዝመፃኻ እዩ እዚ ስለዚ ንሕና ምስ ቻይና ንገብሮ ናትና ጉዳይ እዩ ዝኾነ ኤሮጳዊ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኣብዚ ክመፁ ከሎ ብዛዕባ ቻይና ጥራይ ዝዛረበና ናበለ ይዛረብ Wait, Namibians have Chinese have overtaken Namibia, not on my watch. I told Chinese ambassador, yeah, I'm not your puppet. It was impressed everywhere. So please respect us. That's all I would say. It shows this respect that we are just. ቻይና ንናሚብያ ትወስዳላ ትብሎ ዘለኹም ዝሓሶት ኢልዎ ኣብ ናተይ መርሕነት ከላ ቻይና ዝበሃል ክትወዛ ይትኽእልና ቻይና ከዓ ባና ጥራይ ይኩን ኣብ ኩሉ እዮም ዘለዉ ስለዚ እንተኽኢልኩም ሪስፔክት ግበሩና ክብረት ሃቡና ይብሎ ኣሎ Then we are going to be cajoled by Chinese or so. No. Chinese are coming in infrastructure all over Africa. And I saw in America, they are there. Who bailed Americans out from the financial crisis? Chinese money is there. So why small Namibia, who fought Germans, even Germans were fighting with you. You are tough people. Now Chinese will come and after our sovereignty come and So بحفش ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኤሮጳ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ኣለዉ ስለምንታይ ንዓና ጥራይ ብኸም ዓይነት ጥምቱና ከምቲ ንስኻትኩም ትጥቀምሉ ዘለኹም ንኣብነት ጀርመንሲ ሓንቲ ካብቲ ብናይ ቻይና ኢኮኖሚ ብናይ ቻይና ቁጠባ ኣዝያ ኣድቫንቴጅ ዝረኸበት እያ ዝኩሉ ካር ማኒፋክቸሪንግ ናይ መኪና ኣውቶ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን እቲ ዝለዓለ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት 30 ዓመት ዝለዓለ ዕቤት ዘምፃሎም ተሎ ኣብ ቻይና ዝነበሮም ቦታ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብጣዕሚ ኣብ ምንቅልቋል ይርከቡ ምክንያቱ ቻይና ስለ ዝገምጠልዎ ትገይም እቲ ቀደም በቲ በዓል ኣውዲ BMW መርሴዲስ ካልእ ብራንድስ ናይ ጀርመን ከም ሕሱም ይሽየጥ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ብዓብዩ ናብ ኤሌክትሪክ ካርስ ስለትቕይር ዘላ ነቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ድማ completely dominate ስለ ዝገበሮ ብጀካ ተስላ ተወዳደሮም ዓባይ ካምፓኒ እውን የላን ስለዚ ነቲ ናይ ጀርመን ኢንዱስትሪ ኣይኮነን ኣብ ቻይና ኣብ ጀርመን መፅኦም ዶሚኔት ክገብሮም ጀሚሮም ኣለዉ ከጉርዑ ጀሚሮም ኣለዉ Language we use about China. Are you a competitor? Are you an ally? Are you a threat? How would you regard your relationship? So ኣብዚ ኤሮጳ ኮይና ወይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይና ክንሪእኩም ከለና ንቻይና ብኸመይ ከም ንገልፀልኩም ብዙሕ ኣዛራቢ ኩነታት ኣሎ መወዳድርትና ዲኹም መቀናቅንትና ዲኹም ተፃረርትና ዲኹም ብኸመይ ኢና ክንገልፀልኩም ይብሎ ኣሎ ሕጂ እዚ ዲፕሎማት ናይ ቻይና ክምልሰሉ እዩ ስምዕዋ With Britain. First of all, between China and Britain, from the Chinese perspective, Britain is not a rival, is not a competitor, it is not an enemy, is not an adversary. Britain መጀመርያ ብዓይኒ ቻይና ክሪኦቶ ኮይና ብሪጣንያ መወዳደርትና ይኮነት መቀናቅንትና ይኮነት ምሳ ድማ ዘሰሓሓብ ቢዝነስ እውን የብልናን ስለዚ ሓንቲ ኖርማል ሃገር ፅቡቅ ዝምድና ምሳ ክህልወና ብሰላም ክንነብር ንደሊ እምበር ኣብቲ ጌም ናይ ውድድር ናትና ምሳና የለን ይብሎ ኣሎ ሕፅር ዝበለ እዚኣ ስላፕ ኦን ደ ፌስ ብሎ ፅፍዒት ኣብ ገፅካ እያ እዚኣ ስለዚ መወዳድርትኻ ንደይ ዓቕምኻ መፂኻ ከም መወዳድርትኻ ኮይንካ ክትዛረብ ከለኻ ዘጋጥም መልሲ እዚ ስለምንታይ ግን ትዕቢት ኣይኮነን ዘብሎ ዘሎ እቲ ኩንነት ብፋክት ነጥቢ ክብር ንክነብሮ is just an important country to get along with in peace and in friendship and for mutual benefit. Now, how Britain looks at China, it's up to the British government and people to decide. But I think it would be completely misguided for Britain to view China as an enemy or adversary or a competitor. What do China and Britain compete with? China is the largest manufacturer of automobiles. Competing with Britain? No. China is the largest exporter of EV cars and will lead the whole world in EV production. Is Britain a competitor? No. China will be the biggest and most important producer and R&D in terms of semiconductor in no time. Does that mean that China competes with Britain? No.
بحكي قلع عينت فاكتسيو سلازي عاد انجليز كمي جيرا نيشاينا تتمتا ويوكي نيشاينا بخمي تتمتا نوعهم زملكاتيو زقن عبقي قان سحتتني نيشاينا كمودادرتي ويكا كمك انا غنت مرايلو مغنياتو بنت بخنزارب تخينا تشاينا بزوان زي تازا عبيت فابريكا ويكا مانيفاكتشرر ناي اوتوموبيلس ناي ماكينه زبحال كله ناي الكتريك كون ناي دي الكتريك كله زبصح ماكينه كاب تشاينا يزفري اب تشاينا تسريحو اسمبلت كوينو ناب كال هاجرات يخيد سلازي قطر حادينا عباي بريطانيا خم بديهم يلا خم مودادرتنا يكون كنا بزيلهم اب الكتريك كارز نحناتهم زعبنا اكسبورت ناب كال هاجرات نسددينا يوكي اب تجيمون يلخن سلازي مودادرتنا ايكون كمان اب ابني زي سيمي كوندكتورز بحال زني مايكرو تشيبس ويك اب تكنولوجيز اتو رقيق برودكتس ابو تاز عبيت تودادريتن ابو ابت ريسيرش دما ابي انفست كبر زلانيا بريطين ويكا يوكي يلا نابو سلازي اب زي بوتا خاينكا مزي مودادر تخا موددار جيجايو يزبزل China will be the leading nation in AI revolution. Is Britain a competitor? No. So I think British government should not overestimate its impact on the global scene and view Britain as a rival of China. China is not. China is a fact. China is a megatrend for Britain to live with and get along with. Let's make peace rather than agitating for war. What we Wow. need to do. So Are you an ally? غيرو EV production. اردي ولو سلازي تشاينا اب ارتفيشال انتليجنس ون تاز عبيت هاجر يا تكون سلازي زودادر مخنيات يبلنا بحاده حبيرنا بفقرن سلام تخيدنا اتزبلته لوتي كما تيخلي ابزات قانا زلا غربيت اب دبوب سودان زلو ارست كنرينا give me a second انا زي نراهم صنعوا واكمل لكم. Since China took over the Hushan uranium mine, it immediately started production and achieved significant production growth. At present, the mine's annual stripping volume has exceeded 100 million tons, and its ore processing capacity has also reached. United Nations is stressing So هج انتاي كنرينا ناي غربيتنا هاجر دبوب سودان كنرينا دبوب سودان ابزوان زي حدا اقداسي كنتات على ما تقمطوا يا ابو قسكم تكدو تحسبوا مرجع خبر يو قد محجي زستغبروا مرجعات نسمع ده. Let's listen. I think this video had some problem. Give me a second. The United Nations is stressing that South Sudan must secure public confidence to ensure that its first post-independence elections in December 2024 will be held peacefully. South Sudan. So مجمريا United Nations قد محجي كابز نبرم تمكرو مرجع خكايت سلازخونا بز زقرب وان تي كنتات بسلام نخجبر دروس عوعي تجمير له. Descended into a bloody civil war shortly after independence following a political disagreement between President Salva Kiir and his then deputy Riek Machar that killed about 400,000 people. And this is according to the United Nations. Kiir, Machar, and other political leaders signed a peace agreement in 2018 that ended the war. At the end of the transitional period, the country is expected to conduct a general election in December 2024. Here's a report. South Sudan's parties, leaders كم زتري وزلهم التكونات تمرجع بزحلفة وان last time كلاتهم ولا درجة كينيا وانتهي الكايم مرجع قبر كله كندي سبيو زقتل تلازي تم ديمقراطي كان تقوني أفريقيا جينا تريل ديمقراطي كده بس حي كالتن تريل ديمقراطي بحالكات أجمعنا نايتي كند ديمقراطي أجمع زخون زلا بأفريقيا عليه تاونس لزلوا يتعلي تاونس كنول كلنا دما نابنت ساوث سودان توسيتكا كلتا أقدستي عليه تاتلو زم عليه تازياتهم دما كل جزء عليه تورب حق قدامنا تالو أبوم تخالي أبنا سيلفا كيرسي تهاجر ناتنات كابترك ساجيا سلطان زلو أوكي ديكتاتور جناي بحالني ترجعهم لهم مخنياتهم مس أمريكا بغرب عشر كنا سلزلو أمريكا نتسقطات ناتهم سلتوصو ديكتاتور يبحالني ترجعهم لهم مرجع جبريل ميبحال أمس حلفة مرجع صراحة بلو كسب 400 شيء حساب تقتيلهم guess what تخون جراونا يوردهم it's always amazing كسب كندي أبزوبانا بزح هقوافات على نزك متزيك الحزب زي ملاوي everywhere أبزوبانا تاريخا بجكا نا إيرترا أبيرترا زلو منجسي ديكتاتوراو منجسي زبالنبر أبزوبانا زلو عمر البشير نا أحمد كوفيلونيرو نا جوبتكمو أبي إثيوبيا the same منجستي the same party حدا بارتيو هي ودك زبالنيرو حجي قابل تسقنا زبالالهم حدا بارتي حدا مراحي بعلم زمرة سوى نامته نخندي عمتها تقميت أم نيرو سلازي the whole region is the same
حدا عينة تريولو جن تا إيرترا تبعال ترايتا واقع تخافلو نتكونتات إزغا كبر هالكا كخلالو it's not about the administration زي كونه نعتاتهم زي تجزء عند حرقينكا شجر مخانو. And stakeholders have time till the first quarter of 2024 to agree on critical decisions if they wish to see free, fair and credible elections being held on schedule. The United Nations mission in South Sudan has said transitional security arrangements must be completed first for the country's long overdue democratic transition. Today, the honest assessment of many observers and stakeholders is that the current political and civic operating space does not offer a level playing field. Therefore, it's imperative for the parties. So, حجون انتقوني معرض زخون نخلط يوم بارتات بهالزولو معري مودادري ويكا معري بلاتفورم كم زي بلوم سلزي تمرجع وتصيد ناتو اب كالت اقام كخيط كم زخل بحفشا زي اب سلطان زولو سب سيلفا كير لنكني ابا خيبا زوغات امكن رينا زخا حدا كابت بتدقاقام زقطم زولو زحزن تريوناي مرحت افريقاي to agree on a code of conduct around free, fair and transparent competition. UNMISS cautions against the temptation towards unilateral actions that undermine the trust that is needed amongst all stakeholders. South Sudanese President Salva Kiir pledged that previously postponed elections will be held on schedule next year and that he would run for president. Kiir, a prominent warlord, is the only president South Sudan has known since he led the country to independence from Sudan in 2011. Since then, the world's youngest country has gone from crisis to crisis. It is held together only by a fragile government of national unity created after a peace agreement between Kiir and Vice President Riek Machar. After a transition period, elections were due to be held in February 2023, but the government has so far failed to meet key clauses of the agreement between Kiir and Machar, including the drafting of a constitution. So again and again, كل سب كردوك خلالو I think توم أب جوبات أب أبساس سودان تقوم تسألهم تبغيركم ترديهم أريهم أستمعيركم تكونوا تقوليهم سلزي إذا كنت هتزي إسناعنا بإيزي كاب حجي أقدم كمحسابا مدلوات يدليو I hope كاب لبيز منيو نبوجن أجرجرن أي كيد نخون تسأجم جن التي سيلفا كير حجون كوادر مخاني جليس زلو لنكني أبحر أخيبا زقات مسكرايو أبزناي EAC ناي مبرق أفريقيا زنا برا أخيبا زقات مكستت كم دما أبومبر نايتي ودب يخانايت محبر دما أبومبر chairman جيرو مريض أمرلو look at this one أمونغو ستاك جيرو. Your Excellency Samia Suluhu, President of the United Republic of Rwanda, of Tanzania. Tanzania. زيادة أنا تنزانيا أنا رواندا إلوا نغطس ليش هيك. Your Excellency Felix Tshisekedi, representing President of Uganda, of Congo. بس هايكون قد أبسط ديس أنا بين خمسة. Tshisekedi, President of DRC. Yeah. طب كنا إحنا كم سمعهم زلتنا ما رحتنا كينيا أنجلا نتري ولا؟ Distinguished guests, the steps I have just mentioned above were affected by the challenges of peace implementation in my country. I sincerely appreciate the East African Community heads of state. So كم تري وزلهم بحكي really تماوزلو delegations كلهم لبوم تفيوان كم زلوا كم يجير كاكس عكنز درجة بسلطان كفتبل مالتي بعكالكا قال ملا نشتك تكون تخلي خالا عدمي خاون عم خيكون خليجن such incompetence ويكا زي بك عطري مش هلاكا كم زي عينت world stage أفريقيا سي كندي جزء كم زي كقاط ما زخل I think تي جون كواداري بحجي تديهم لهم بحجون كواداري أنت أرزقن ديكتاتوريو كم جيز بحال نجرجن يلن سلام تاي
as long as you serve the Western interests na America na European interest تحلو ندعو خينك أنصار كزارب يلن بقعكون أي تخون تزارب تسألل حمام أبز حلفون كزارب يدلن يجن أب هذا مس بريزنتنا هذا هاجر كرهاب كله حمام سلا زلويو أب ستيج كله بسري شيء مسعود مسحقنا يسعدوا خينا نيرنا I think لك ساب حجاب تويتر كم زروا ريال له سلازي إزجن سلامتاي كم خوينون دهريلنا تي مرحنة بعلو سلطانو خقد سلازي كل أبزي كل لدرجة قد فصل زي كل زلوا ننوي حوانا في سلطان بزناح ولا قواتي رؤسهم نانا قروم كله زي سرح رأسي ويكا كتزارب زي تغل ندحرخوين كا أغمنت زي بالكاخوينو it's time to leave the position التزحق زلو بتكو زلو نسونا تسلطان for waiving خدي محاشا غمان the arrears accrued to South Sudan during the So زيتي reality نريو زلنا ناي بحق زحزنيو نشتي سمينا كنود They colonize us? You think so? Germans cannot succeed, even those Germans who are here. So please, at every European coming is about Chinese. And Chinese were dealing with them. Then Germany. They come in Germany, then America. France, they bought up France. So Namibia is not bought up yet. So please, as I said, I told Chinese plainly, we're not going to exchange any the old colonial or imperialist system with new imperialism. بزو خاين باتي نزنا جرمناوي تصبغ زخونا لكسيون كمزا عينة ترز بالي مرقتي حسابات مهاب أزيو تصبغين أفريكا كل جزيا وردتن حكاتن كمزا ينبرو جيروا جن competent ويكا بقع زلو مرحتي حنقلهم بتخكل زشرح زلو أبورلد ستيج متيوم تصبغ مدارك اسمعو زخولو كأمنو زخولو كزارب زخولو مرحتي إيوم زدلي وأفريكا سدما تصبغ زخونا مرحنات بناي معرباوين زوار زي كوني كسابنا معرباوي حبرتسب تقلقل دخان كاغن ولا ابطاولا اريكان تموت كاون صقم يبلومن ديموكراسي دو قلدو زبلو مبزحت غزي نا اجنداناتهم زتقمو لمبر بتخكل بر اب قبسي بديموكراسي استمرت منغستي عليهم ديكتاتور وتادراو جنرال زنبره بزي مرجع مراح جيرون بريزنت جيرون مالو عبد الفتاح السيسي سلازي زنتايو ان امريكا ربحنا امريكا يذكر دعنا خلال جايز زنت دي تردينا جن أبحشوية كنبرينا that's the message I'm مودا تاكلوز دلي نايلو مارستي أبز كودي كم وترو نحنا كتغمنا كمرنا كنكحنا حبريتا بخون الناس غلز بالكو يزقبر لايك جبرو سبورت جبر نزي channel ناتكم ده قبل ما قداسنا تالو نابلكو نايلو مارستي أبز كودي أبكالك سابن الرغب تصبغو عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكچين تكنولوجي كمون بروبوتات تحنببلو زلا انت عينت منقدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا اب حنت سرح اب حد عودي سيرتيفيكيت ويسرح يزك نبري مبال صبغوا السنه يكونن انت هيدا مجمريا نت تكنولوجي زحنببلو زلا حدش سيكتورز ابو ينفست نقبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالي دما نت تكنولوجي كي واحد نخلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتاي عودة كنفلت لنا إذا تماهيري كنحجزي كونس كنبحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دمال لنا آتيكم رايوو حقسوكم دماي خليو Thank you.